Karama hizo nalizipewa katika kufa kwa Yesu. Hakuna oga na shaka humo, hayatakuwa manunguni kwa kanaka. Mana ya Israeli, Baba mtakatifu, Mungu wa rehema, ni shukurani isiyo na kiasi ya kuwa mbele zako asubuhi ya leo. Ni wewe umeifanikisha na kuikamilisha tukawa hai. Wengi wako hospitali, hatujatoa chochote, wala hatujafaa cha ziada kwa wale waliopotea. Lakini ni upendo wako peke yake ambayo ulituleta mbele zako Bwana. Tunakukaribisha katika ibada hii. Tawala mioyo, mawazo, nia na nafsi zetu, kukutukuza na kukutumikia wewe peke yake. Tusitumikie sifa za ulimwengu, tusitumikie sifa za wanadamu, tusitumikie macho yanayotutazama. Wacha tumtumikie Kristo aliye hai. Ututawale Yesu Kristo, na ushushe Roho wako aweze kutenda, ili aondoe ukaidi uliotawala mioyo na maisha yetu. Wacha uwepo wa Roho Mtakatifu utande na utawale leo na hata milele. Amen. Nataka tusome katika kitabu cha Mathayo 19 na haya yake ya 4, ya 5 na ya 6. Mathayo mtakatifu 19 haya yake ya 4, ya 5 na ya 9. Akajibu akawaambia, hamkusoma ya kwamba yeye aliyewaumba mwanzo aliwaumba mtu mume na mtu mke? Sura ya 5. Akasema, kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. 6. Hata wamekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Basi aliyowaunganisha Mungu mwanadamu asiwatenganishe. Amen. Leo niko kikomo cha somo ambalo tulikuwa tunaongea kwa muda mrefu. Hii ni wiki ya 3 tukiongea kuhusu familia. Unisaidie sauti kubwa, nitaomba sauti kubwa. Uniongezee hii sauti. Wiki 2 zilizopita tulikuwa tukiongea kuhusu familia, maisha ya nyumbani kwetu, jinsi ya kutunza Ukristo. Nitaendelesha hapo tu kidogo, kama Mungu ataniwezesha anifanikishe kumaliza masomo yangu kwa hiyo kifungo ya familia. Sitarudilia yale tumeongea kwa hizo siku zote, lakini nataka kwa muda mfupi tuweze cover ama kuangalia pamoja yale ambayo nilikuwa nafikiria kidogo. Ni mengi, hatuwezi kuyamaliza. Hata na wewe tukikuleta hapa utatufundisha na tufundishike, sababu ni masomo mengi sana. Na ninajua kwa haya yote kuna mahali wewe umehitimu na kuna mahali mwingine hajahitimu. Kila mmoja kuna pale ameweza na kuna pale hajaweza. Sisi wote hapa ni wanafunzi. Hata mimi mwenyewe mwenye niko hapa bado ninajifundisha, na wewe mwenye uko hapo unajifundisha. Hata na wale wametuzaa wakatulea bado wanajifundisha kutunza ndoa kwa njia ya Kikristo. Sababu mtu anaweza kuishi na mzee wake ama mke wake mpaka akafa, lakini akawa ameanguka kuishi maisha ya Kikristo. Ile tunafundishiana ni kuangalia mtazamo wa Biblia ama wa ndoa kwa njia ya Kikristo.
mara nyingi hatutofautishi ndoa na harusi. Harusi ni sherehe. Wakati tumekuja harusi, mtu amefunga ndoa, hiyo ni sherehe tunakuja. Lakini kitu ambacho kinaitwa ndoa ni maisha ambao utaishi na mke wako ama na mzee wako mpaka pale kifo kitawatenganisha. Hiyo ndiyo inaitwa ndoa. Na Biblia iko na mifano hai ya watu wengi sana ambao waliweza kuishi vizuri kwa ndoa zao na wale waliweza kuanguka kwa ndoa zao. Mahali tumesoma ni Mungu mwenyewe alisema mwanzo wa kila kitu Mungu aliumba mume na mke. Na ikasema mtu ataacha wazazi wake waishi na mume wake milele. Na hawatakuwa watu wawili, watakuwa mwili mmoja. Na Biblia inasema Mungu mwenyewe ndiyo aliwapatanisha, kusiwe na mwanadamu mwenye ataweza kuwatenganisha. Sababu ni Mungu mwenyewe aliwapatanisha. Na akatoa onyo kwamba kusipatikane mtu ambaye ataweza kutenganisha watu wawili ambao wanaishi kwa ndoa miaka yao yote ya maisha. Kwa Biblia kunayo mifano ya wazee ambao waliweza kutunza familia zao. Mtu wa kwanza ni mtu aitwaye Abrahamu, baba wa imani, ambaye alichukua imani yake akaifundisha familia yote. Hata na sisi Abrahamu anaitwa baba yetu, kwa sababu Abrahamu alifanya kazi kubwa ya kufundisha kizazi chake imani. Biblia inasema kwamba Mungu alimtoa Abrahamu, baba yake Tera. Alikuwa anaishi ngambo ya mto kwa nchi ya wapagani. Lakini Mungu akamuita kutoka kwa nchi ya wapagani, akamwambia, Abrahamu, nimekuteua. Toka katika nchi yako, uache familia yako, uende mahali nitakuonyesha. Na nitakufanya kizazi. Nitakubariki. Na uzao wako utakuwa mkubwa sana. Kama venye huwezi hesabu nyota, vivyo ndivyo uzao wako utakuweko. Lakini jukumu la Abrahamu ni kufundisha kizazi chake imani. Hiyo ndiyo jukumu kubwa Abrahamu alikuwa nayo. Ni kufundisha kizazi chake imani. Ndio sababu tunamtaja kama baba wa imani. Kwa sababu kizazi chake chote alikifundisha imani. Na hata sisi tunapoenda kuomba, tunaomba Mungu wa Ibrahimu. Na Biblia inasema hata kama Abrahamu hatujui, hata kama Abrahamu hatukubali, lakini Mungu anatukubali. Kwa sababu imani hiyo hiyo tu ya Abrahamu tuiilizi nasi, ndiyo tuweze kuifundisha familia zetu. Sema amen. Inua mikono yenu tumpepee Bwana. Asifiwe Yesu Kristo. Abrahamu alimuachia imani yake Isaka. Isaka akaiachia Yakobo. Yakobo akaiachia wanawe 12. Mpaka kizazi cha Yesu Kristo ikaingia kwa mataifa. Hiyo imani ndiyo Mungu alitaka Abrahamu awe babu wa imani kwa mataifa yote. Mzee mwenye alifundisha boma yake na kizazi chake imani. Kuna mtu wa pili, ni mtu aitwaye Noa. Noa aliishi kwenye nchi ambaye imeathirika. Kila kitu kilikuwa kimeharibika. Na wanadamu walitenda hila, walikuwa wakaidi. Na kila mmoja alitenda kulingana na mawazo yake. Biblia ikasema watu wote wakatenda dhambi. Lakini Noa peke yake akahifadhi imani. Na Noa peke yake alipohifadhi imani, Mungu alimuokoa Noa na familia yake peke yake.
kama leo dunia inaishi, mahali Mungu alitoa binadamu tena ni kwa uzao wa Nuhu, mzee ambayo aliamini wakati kizazi chote kimeharibika. Sema amen. Sema tena amen. Mungu alimwambia Nuhu, tengeneza safina. Nuhu akatengeneza. Watu wote walimcheka Nuhu, lakini Nuhu alikuwa anajua imani ni nini na kumsikiza Mungu ni nini. Na hiyo safina ambayo alitengeneza, Mungu alimwambia, nataka uingie kwa safina na watoto wako. Wengine wote wakaangamia kwa gharika, lakini familia ya Noa peke yake ikabakia. Nuhu ni mtu ambaye alijali familia yake, akaifundisha mahusia ya kiungu, mpaka ndiye peke yake aliokolewa dunia mzima kwa gharika, lakini akaokoka na familia yake. Lakini utapata zingine familia kama ya Lot. Lutu aliokoka yeye na wasichana wake, mke wake akaangamia, kwa sababu imani ilikuwa haijashika mizizi kwa nyumba yake. Tulikumwe kweli? Tuinue mikono yetu tumupepee Bwana. Asifiwe Yesu Kristo. Lutu aliishi katika Sodoma na Gomora wakati kizazi chote kiliharibika pia, lakini yeye alibaki na imani yake. Lakini mke wake alikuwa imani yake imejichanganya. Wakati malaika aliwaambia kutoka Sodoma na Gomora, aliwaambia, nataka mtoke muende wala msigeuke nyuma. Aliwaambia, enendeni kwa haraka wala msigeuke nyuma. Lakini kwa sababu bibi ya Ruti, ulimwengu ulikuwa umeshika mizizi ndani ya moyo wake, akageuka akawa nguzo ya chumvi. Yale makosa mtapata Lutu alikuja kufanya pale mbele ya kuzaa na wasichana wake, ni kwa sababu alishindwa kusave mke wake. Sema amen. Biblia iko na wanawake na wazee ambayo ni mifano hai, nataka niguzie kidogo. Kuna mtu anaitwa Eva. Eva ni mke wa Adamu. Yeye ndiye mama wa kila kiumbe. Yeye ndiye mke wa kwanza. Lakini wakati Eva alikuwa hajatenda dhambi, Mungu aliishi na ushirika mzuri sana na Abrahamu na Adamu. Biblia inasema Mungu alimtembelea Adamu jioni na alimtembelea usiku. Lakini siku ambao Eva alikula tunda, mke wake ndiye aliharibu uhusiano wa Adamu na Mungu. Adamu siwe wishe ubusabane bwiwe n'Imana, ni Eva. Eva niwe watandukanyije Adamu n'Imana. Sababu Adamu hakuwa na nia ya kutenda dhambi wala na kuwa na hilo tunda. Kuna mke unaweza mleta kwa nyumba, siku hiyo tu umemweka kwa nyumba, atafukuza Mungu kwa boma. Wanawake wengi wamefukuza Mungu kwa boma. Ukisoma wanawake kama Jezebel, ni mtu ambaye sarakasi alizitenda, ziliharibu ufalme na kizazi chake, kwa sababu ya mke mmoja tu, evil woman. Ndiyo sababu kama tumeokoka na tuko kwa nyumba ya Bwana, vyema sana tukijitahidi kuishi maisha ya Kikristo. Sababu mwanamke anaweza kuwa chanzo cha kuleta Mungu kwa boma ama chanzo cha kufukuza Mungu kwa boma. Kuna mwanamke mwingine anaitwa Herodia. Herodia alimshawishi mtoto wake kuomba kichwa cha Yohana. Mtoto hakuwa na hiyo nia,
lakini alifunzwa na mama yake. Kuna mke kama Potifa, mke wa Potifa. Mke wa Potifa alikuwa mwanamke mwenye ako na kila kitu na hata ako kwa uongozi. Mzee wake alikuwa na kila kitu, lakini kwa sababu ya tamaa alishawishi kijana Josefu kufanya ushirikina ama usherati naye. Kuna wanawake kama hao ambao ukimuona ni mwanamke wa sifa, lakini wengine hata wanachukua vijana kinguvu. Hemuza ngo ibintu bazabigisha bavuga ngo abashuga daddy, abashuga mami, na abagore bakuru bakenera abasore bato, na abagabo bakuru bakenera udukobwa duto. Wanawake kama huyu mke wa Potifa alikuwa mke wa heshima, lakini akashindwa kujiheshimu kwa sababu ya tamaa ya usherati. Abona abagore benshi bari mu miryango bo basingo. Sema amen. Sema amen. Lakini pia kuna wanawake wazuri. Kuna wanawake wazuri pia. Kama sijaenda hiyo upande, nataka niwaambie kuna wanawake kama Delila ambaye mission yake ni kumaliza mzee. Abagore barahari. Mission yake ni kumaliza nguvu ya mzee. Wana abagore dufite ubwo abenshi turumva nk'imigani, ariko iyo ni misiri mu mitima y'abagore benshi. Nzakikisha uriya mugabo atagisenga. Sinzi uwo washatse nimba ari Delila cyangwa nimba ari ukugushigikira, lakini wote wako wale wenye wamekuja na mission ya kumaliza nguvu ya mzee. Lakini nataka kidogo niongee kwa wanawake wazuri, kuko ico tugiye kwiga sa abagore babi na abagore beza. Munyikirize amen. Izo ni ingero nari ntaza, ariko ico tugiye kwiga na abagore beza. Munyikirize kandi amen. Uzamura amaboko duha Imana icubahiro. Asifiwe Yesu Kristo. Kuna mwanamke bibi ya Isaka aitwaye Rebeka, ambaye tutajifundisha mambo mawili kwake. Jambo la kwanza ambalo tutajifundisha kwa Rebeka ni mwanamke ambaye alikuwa mkarimu, yaani umuntu ufite hospitality. Mara ya kwanza alipokutana na mtumishi wa Abrahamu aliomba, akasema yule msichana ambaye nitapatana naye, mwenye atalisha atapea ngamia ni punda. Ngamia, mwenye atalisha ngamia yangu na kuinyosha maji, na hata na mimi anipe, huyo ndiye nitajua ndiye Mungu amechagua. Huo ni wari umutima wa mbere wa Rebeka, ni umutima wa hospitality. Sema amen. Zamura amaboko duha Imana icubahiro. Asifiwe Yesu Kristo. Jambo la pili ambalo tunasoma kwa Rebeka ni mwanamke ambaye alijua kusikiza sauti ya Mungu. Wakati mtumishi wa Abrahamu alimwambia, Mungu aliniambia, baba yangu alinituma, na nikakusudia ndani ya moyo wangu kwamba yeyote atafanya hivi, huyo ndiyo Mungu amekusudia. Arambwira ngo nuko niko Imana mutima wa kwemezanya ko ari yo nzira y'Imana. Basa dada zake, ndugu yake na mama na familia wakamwambia, unaonaje? Hakusita kubera ko yari yumvishije Imana. Gushaka umugore ufite ijwi ku rugo rwe, umugore wemezanya n'umutima we kugwa ari go rw'Imana yamuhaye, arinda afata araruseye. Abenshi basaza bagishidikanya ko ibyo ari byose sigo rw'Imana yari yaramuteganyirije. Uko ari abantu bagifite amashaka hano, n'uyu mugabo Imana yanteganyirije kweli? N'uyu hari abantu bagifite amashaka, kandi afite abana 5 ariko aracashidikanya ko atari uwo mugabo Imana yamugeneye. Lakini yeye aliposikia kwamba kuna sauti ya Mungu ndani,
umuntu utekereza urugo ahamanya n'umutima wiwe, umutima wumuhamiriza kwa urwo nurwo. Mungu wa mbinguni awabariki. Zamuna maboko duhe Imana icyubahiro. Asifiwe Yesu Kristo. Hayo ndiyo mambo mawili ya msingi ambao tunasoma kwa familia ya Rebeka. Aliingia kwa boma ambaye ana moyo wake unamuhakikishia kwamba ni Mungu alikusudia na ni Mungu alisema huyu ndiyo mzee na hii ndiyo familia. Uwo biragoye kumuhemukira. Jambo la pili ambalo, mtu wa pili ambayo tutasoma alikuwa anaitwa Abigaili. Kuna mambo mawili ya msingi ambayo tunasoma kwake Abigaili. Ni hekima. Jambo la pili ni kuokoa familia yake. Munyikirize amen. Uzamura amaboko duhe Imana icyubahiro. Asifiwe Yesu Kristo. Abigaili yeye alikuwa na mzee mpumbafu na mjinga kabisa. Abubu babwiye ngo umugabo wawe no mujinga. Ababonye amakuru yo kujana kuri WhatsApp. Kuko umugabo w'umujinga ntagira icyubahiro. Ariko umugore w'ubwenge azayubaha umugabo we hata kama ni mpumbafu. Anamujali kwa heshima. Daudi alitaka kumaliza familia yote ya Nabali. Lakini kwa sababu ya hekima ya Abigaili akasema hapana, mfalme usitende hivyo. Usije ukaulizwa damu ya Nabali. Daudi naye akasema kama singekutana nawe hakuna kitu kingebakia kwa Nabali. Muruvyo danger yari mu rugo rwa Nabali kubera ubwenge buke bwa Nabali. Munyikirize amen. Mke wa tatu ndiyo nikuje, ni mke aitwaye Hana. Ndiyo niingie kidogo chini. Hana anajulikana kwa mambo mawili pia ya msingi, ni mengi lakini nataka niwaambie mbili ndiyo nipite. Hana anajulikana kuwa ni mke wa maombi. Nicho cha mbele anazwiho. Lakini ukijiuliza mke wako mara ya mwisho umemuona kwa maombi lini? Hata wengine hatuwezi kumbuka. Ubu twabazanya ngo umugore wawe aheruka ihuduma ryari? Abandi ntitwobyibuka. Hiyo ndiyo kitu cha kwanza kilijulikana kwa mama Hana. Mke wa maombi. Bibi mwenye anapenda kuomba. Bibi mwenye anaomba kwa ajili ya familia yake. Bibi mwenye anajinyima chakula na raha kwa sababu ya familia yake. Siku moja kuhani akamuuliza, alikuwa anakaa mlevi. Mtu anaomba mpaka anakaa kama mlevi. Akaulizwa, kwani utakaa ulevi mpaka lini? Akamwambia, la sivyo. Mimi mtumishi wako ni mama mwenye moyo. Ni huzuni ya moyoni mwangu. Yarafite agahinda n'umubabaro ari mu masengesho amaze iminsi. Jambo la pili tunajifundisha kwake Ana, ni mama ambayo mtoto wake Samueli alipata mwito kutoka kwa Ana. Samueli ntagira umuhamagaro wa naturel usanzwe, wala hakuzaliwa kwa nyumba ya kikuhani. Mwito wa Samueli ni maombi ya mama yake. Mama ambaye alisababisha kizazi chake kiingie katika kumtumikia Mungu. Ariko turacari kumwe kweli? Uzamura amaboko niba turi kumwe. Asifiwe Yesu Kristo. Nataka niangalie kidogo kwa sababu ya muda wangu, ama umugabo mubi cyangwa umugabo mwiza arangwa niki? Kampere ku mugabo nje gusoreza ku mugore.
Mzee anaweza kuwa umuntu ashaka kugira urugo ariko akaba umugabo mubi. Hata Samueli ambaye anajulikana kwa Biblia sana kwa kumtumikia Mungu, lakini alishindwa kutunza familia yake. Mwisho wa miaka ya Samueli alikosa murithi. Samueli yakoreye Imana imyaka myinshi ubuzima bwe bwose, abura umuragwa ku murimo w'ubutambyi. Israeli ikamwambia Samueli, usifikirie vijana wako wako na tabia nzuri kama zako. Vijana wa Samueli walikuwa wakorofi, lakini Samueli alikuwa mwaminifu kwa kazi ya Mungu, akashindwa kutunza familia yake. Abantu baza batunza familia siyo wanawake, ni wazee. Uburere burya abantu babukura kuri base, ubwitonzi n'inzira abantu babukura kuri base. Samueli yamaze imyaka myinshi muri ministeri, arangiza abuze umwana n'umwe uzamusimbura kubera kutaba mu rugo ngo arere abana abereke inzira. Tunapoongea upande wa wazee, mzee anaweza kuwa mbaya wakati ako abusive. Kuna wazee wengine wanatumia wanawake wao kuabusing umuntu nukumuhohotera. Ubu hari abantu bafite ihohoterwa mu mago yabo. Hari abagabo bagihohotera abagore babo. Iyo niyo nenge ya mbere y'umugabo, nuguhohotera umugore, nukumuabusing. Konda buri jambo ry'igiswahili, ariko tumva igiswahili arumva icyongereza. Ni kumuabuse, ni kumutumia vibaya. Mtu anaweza kutumia vibaya na njia gani? Jambo la kwanza, anakutumia vibaya kimwili. Kuna wengine wanachapa. Mnakumbuka kidogo kwetu zamani, wanawake walikuwa wanachapwa. Asubuhi unamuona amefura hapo kama zangwese wabaye gute, akakubwira ngo yagonze igikuta, kumbe ni mzee amempiga kofi. None ukibaza aba bahora bagonga igikuta nijoro, yagonze igikuta hayaje, kumbe mzee amemupiga kofi. Ndabizi na hari abakigonga igikuta hano, ndagira ngo ntabakikigonga. Hiyo ni njia ya kwanza ya kumuabuse ama kumutumia vibaya. Wengine wanawachapa, wanawatandika. Na wenye hawawatandiki wanawaumiza kihinsia, bakamukomeretsa mu marangamutima. Ubundi buryo bwa gatatu bwo kuabusing umuntu ni uburyo buri verbale, amagambo arakomeretsa kuruta ingumi. Ndio sababu Biblia inasema wazee muwatunze wanawake kwa hekima, kwa sababu ni vyombo dhaifu. Kila mtu anapooa anatarajia mambo mawili. Anatarajia mahali mtu ambaye watafurahi siku zote na mtu ambaye watachangia maisha. Umuntu wese yashakwa abateganya umuntu bazishimira, bazishimana, agasubira agateganya umuntu bazasangira ubuzima. Wakati kihinsia mtu anaumia, iyo mu marangamutima umuntu amaze gukomereka, aragenda udakoze divorce igaragara, akora divorce yindi itagaragara, akaba mu rugo, amarangamutima yiwe atakiba mu rugo, yarakomeretse. Kubera iki? Kubera ihohoterwa. Marangamutima yarakomeretse. Na wengine wanawaumiza kwa maneno. Maneno, umuntu akakubwira ijambo ukagira ngo karabwira umujenesi uvuye mu gihuru. Kitu kidogo tu umekosana. Ndiyo Biblia inasema wazee msiwe wakali. Munyikirize amen. Munyikirize kandi amen. Tuzamura amaboko duhe Imana icyubahiro. Asifiwe Yesu Kristo. Jambo la pili ambayo nitaongea kama tatu, niachie hivyo niende kwa wanawake. Jambo la pili ni kukosa uaminifu. Hilo sitaliongea, niliongea mara ya mwisho.
Wazee wengine si waaminifu. Wazee wengine si waaminifu kwa nyumba. Hilo sitaliguzia. Jambo la tatu ni disrespect ni kukosa kuheshimiana. Kuheshimu binadamu ama kuheshimu mtu na mheshimu na njia gani? Mtu heshima ni kuonyesha mtu kindness, nukwereka umuntu bugwaneza. Bantu benshi ntibaheruka ubuzima bw'ubugwaneza mu rugo. Jambo la pili ni consideration, no guconsidera umuntu akabona kumuha agaciro. Hari umuntu wibaza akaba ariko muri uru rugo ubu nzapfa naragize agaciro muri uru rugo. Arufitemo abana batanu ariko nturamuha agaciro n'umunsi n'umwe. Abandi muzi imico yiwacu, umuntu bakamwima agaciro ngo yavyaye abakobwa. Ngo uyu ni umugore wo kubyara abakobwa gusa. Gasanga umuntu mu rugo ni nkaho atarubamo. Jambo la tatu nikiwa kwa hiyo, wacha niachie hiyo tu, niende ingine kwa sababu ya nafasi. Sango ngaruke gatoya ku bagore. Jambo lingine ni irresponsibility. Wazee wengine hawako responsible kwa familia zao. Hawafanyi kazi, hawajui majukumu ya nyumbani. Wengine unashindwa hata mzee, hata mama ndiye anamununulia shati. Umugabo ntakibasha no kwiyambika, umugore asigaye amureba akabona umugabo waje ko amaze mzee wangu amechaka kama chokora. Siyo atanihaibisha jameni. Umugore akikorakora ugasanga umugore yafashe ideni ngo akugurira ishati. Irresponsibility. Mtu wajali watoto wake, hajali familia yake. Hari abagabo batamenya mwizirishurwa gute. Abagore nibo bashugurika wengine n'imiryango. Buryo ukabona umuntu w'umugabo baje kumutegekera mu rugo ugakura y'amaso. Muri karite y'abagabo babi, nimba ari karite nimba nyitiki, ibiranga umugabo mubi ni irresponsibility. Mzee mwenye hayuko responsible wa familia yake. Mtu anafaa kufaa juu na chini kutunza familia yake. Biblia iravuga ngo umuntu udakorera abo mu rugo rwe ararutwa n'abapagani bo hanze. Mtu mwenye hashughulikii familia yake na watoto wake ni mubaya kuliko wapagani wenye hawajaokoka. Jambo lingine nikiwa kwa hiyo irresponsibility, kuna watu hawatimizi obligations za nyumbani na kujali familia yao. Hiyo ndiyo nilikuwa nasema. Pamoja na hiyo ya irresponsibility tutapata ulevi. Kama kuna mzee mbaya kuliko wote nyumbani ni mlevi. Mlevi ni mbaya sana kwa boma. Sana kabisa. Shida ya ulevi, umuntu uza nijoro mu gitondo ntamenye ibyo yavuze. Umuntu w'umugabo uza mu gitondo akavuga, mu gitondo mwamubaza ibyo yavuze ntabimenye. Uwo ni umugabo mubi. Uwo ni umunanda mubi, mugani w'abakecuru bakera. Mtu anakuja anaropoka, anaongea, umuntu akavuga kugeza sinziriye. Mu gitondo mwamubaza ntamenye ibyo yavugaga. Uwo ni umugabo mubi. Ariko se ko turi kwiga urugo rw'abakristo, none se uwo ni umukristo kweli? Ariko umuntu atanaretse ubusinzi kubera ubukristo, yaworeka kubera responsibility, kubera abana bazamukomoka. Kuko nta mwana unezezwa no kubona se aryamye mu rwondo yasinze. Nta mugore unezezwa no kubona se, no kubona umugabo yiyanduje mu bandi bantu. Umuntu ugitaha bakamukuramo imyenda nk'umwana umutoya bahindurira pampers, cyo kintu wakireka. Nikiwa naongea kuhusu hii irresponsibility, ulevi unasababisha mtu asiwe responsible wa familia yake.
abana bakicara bagategereza, umuntu agatekereza igihe aheruka kubona se amuzanira akantu mu rugo akagihebura. Mtu anakuambia niko na miaka fulani sijaona baba yangu akiniletea suti. Niko na miaka 12 sijaona baba yangu akiniletea kiatu. Iresponsabilite nimbi. Wacha niachie hapo niwaambie kidogo upande wa wamama. Nayo nitaongea mawili matatu peke yake. Nikikuja tamati langu dakika zitakuwa zimefika. Umugore wa mbere mubi kuruta abandi ni umugore uri korosama. Bagore bahora baje impaka, babandi badatsindwa bahora baburana mu buzima. Kuna wanawake wengine akiamua kubishana mtabishana mpaka asubuhi. Kitabu cha Mithali 21 na yake ya 19 inasema kuishi na mwanamke huyo wa kukwaro. Kukwaro na aliyobe mu rurimi rwacu. Umugore sinarisomye mu rurimi rwacu ni Kiswahili. Kukwaro ni kufanya nini msio kwa Kiswahili? 21 na haya yake ya 19. Umwaga zose birazanye niko zivuga. Harigeze ziba zifite ama verse atandukanye. Hose yavuga umwaga. Intonganya. Neka dukoreshe iyo terime y'intonganya. Wanawake wenye intonganya se ndiki mu Kiswahili ba? Mafarakano cyangwa mabishano. Mazingira ya nyumba nyingi kwetu, nyumba zingine kwetu mazingira yake watu hawaelewani. Hawaelewani kwa sababu mama ni mama wa mabishano peke yake. Ikintu cyose araburana. Uwo niwe mugore wa mbere mu Biblia ivuga. Wanawake wenye kubishana. Na hii ni Biblia inasema kuishi na huyu mwanamke heri kuishi peke yako. Uzi gushaka umuntu Imana igasubirika kwifuriza ko byari kuba byizi y'ubutarashatse kuruta kubana n'umugore w'intonganya. Wazee wakiongea wamemalizana, wanawake wakiongea ataongea, aambie watoto, aambie wapita njia. Iyo niyo karite ya mbere y'umugore mubi. Abagabo benshi ya n'intonganyi zaratwishe mu rugo. Kwa sababu wanawake wengi wanapenda. Umugore w'intonganya ni mubi. Wa pili ni mwanamke ambaye anaitwa msherati. Mithali 30 na haya yake ya 20 inasema mwanamke msherati anakula na kujipanguza na anajiambia ndani ya moyo wake kwamba hakuna kitu kimefanyika. Uwo mugore ni mubi. Umugore umusambanyi ngo ararya kihanagura ni kama paka. Mnajua paka? Paka akiua panya akule hapo nje arudi kwa nyumba atajipanguza usijue kumefanyika kitu. Hivyo ndivyo Biblia inasema mwanamke msherati anajipanguza na hautajua kwamba kumefanyika kitu. Na yeye ndani ya moyo wake atajiambia hajafanya kitu. Uwo mugore ukora ico kintu umutima ntumurege ngo yumve ko ari cyo yakoze. Niyo karite ya mbere ya kabiri y'abagore babi. Tusome iyo scripture.
Proverb 30:20. Ararya akiyunyuguza hanyuma akavuga ngo nta kibi nakoze. Iyo niyo karite ya kabiri y'abagore bawe. Umugore w'umusambanyi yarangiza akiyunyuguza akihanagura umutima we ukamuhamiriza ko nta kibi yakoze, kubera ko umutima nico ciza umutima ukunda. La tatu ndio nimalizie kwa nitamatishe kwa hilo la tatu. Ni Mithali 11:22. Nataka tusomee tu sababu niko karibu conclusion. Mithali 11 yake ya 22. Komeza. Dekeruko. Mu Cyongereza haravuga ngo a woman without discretion. Mwanamke, ijambo discretion ni n'ubwenge bwo kumenya ibyo uvuga n'ibyo usika. Niryo bita discretion. Umugore udafite ubwenge bwo kumenya ibyo avuga agahishura n'ibitagomba guhishurwa. Mu yandi magambo muri rurimi rwacu ni umugore w'akayayo uvuga ntamenye ibyo avuga n'ibyo asika. Niyo karite ya gatatu y'abagore bawe. Ni umugore udafite discretion, ngo ameze kipeta y'izahabu mu izuru ry'ingurube. Hivyo ndivyo wanawake wengi walivyo. Ukimuuliza atakuambia mambo yake yote ya nyumbani, ya mzee wake na ya watoto wake na ya mama yake mkwe na ya baba yake mkwe. Na kwa barabara. Mutagiye muri restaurant muhuye gusa kwibarabara yakubwira amakuru yose. Uwo ni wo mugore bibiri ivuga udafite discretion. No mugore udabasha gukipinga ibanga ryo mu rugo. Kila familia iko na siri zake. Timwagaza mwumva ruguru bavuga ngo ngwiki kiza kiganirirwa mu kirambi, ngwiki sinzi ko bagaza bavuga gutyo. Mu Gifaransa bazavuga ngo le linge sale se lave en famille. Mwanzo wa maisha kuna mambo yenye angetengenezwa tu kwa familia. Lakini mkiwa na mwanamke mwenye hana hiyo hakili, umugore udafite umutima. Mu rurimi rwacu bavuga umugore udafite umutima, mu zindi mvugo bakavuga umugore udafite discretion, udafite ubwenge bwo kujera ibyo avuga n'ibyo asika. Sema amen. Sema amen. Sema sana amen. Hapa tunajua siri za wazee wengi kwa sababu ya wake zao. Hapa tunajua siri za familia nyingi kwa sababu ya wake zao wenye hawana siri. Tarugo rutagiri banga. Urwawe niba rutagiri banga baragushutse. Abuzu yabwira harayo baza baguhisha. Kuko bo bamenye ko urugo ni ibanga. Mzamura amaboko duha Imana icyubahiro. Asifiwe Yesu Kristo. La mwisho ni mwanamke mjinga. Mjinga ntabwo ari umuntu utagira ubwenge. Mjinga ni umuntu ubwenge bucika. Umupfapfa. Umupfapfa ntabwo ari umuntu utagira ubwenge. Umupfapfa ni umuntu hato na hatasanga ubwenge bwamucitse. Ngasanga yakoze igikorwa cyo guhubuka,
agasanga yafashe ivyemeza atatekerejeho neza, agasanga bamushutse, agasanga bamwijije mu kibazo, suko ataba afite ubwenge, ariko nuko ubwenge bumucika. Haraba abagore benshi, wanawake wengi wanaishi hayo maisha. Si ati ni wajinga, iyo babibifu bisanzwe ntituba twarabashatse. Ariko kubera ko mugeza mu rugo ubwenge rimwe bukamucika. Munyikirize amen. Muzamura amaboko duhe Imana icubahiro. Munyikirize kandi amen. Muzamura amaboko twese duhe Imana icubahiro. Asifiwe Yesu Kristo. Kuko ntawe bobwira ngo uriya muntu ni igifu numara ngo mushake. Ninde wo mushaka? Tawe. Ariko uwo Bibiliya yita foli cyangwe umujinga, simpamenye imvugo nziza mu Giswahili, umupfafa mu rurimi rwacu, mupumbafu. Sulemani yaravuze ngo ni umuntu ugenda mu nzira ubwenge bukamucika. Niko yavuze Sulemani. Ni umuntu ugenda yaba ari mu nzira ngo ubwenge bukamucika. Kandi ngo bwamara kumucika, ngo uwe wahuye wese ngo akabona nta bwenge afite. Uwo ni wo Bibiliya yita mupumbafu. Munyikirize amen. Muzamura amaboko duhe Imana icubahiro. Asifiwe Yesu Kristo. Babantu Bibiliya ivuga ngo nugira umupfafa inama uzaba wihamagariye intonganya. Nukubera iki? Nuko ari abantu baburana bazi ko ari bo bafite ubwenge. Uko ubwenge buramucika akagira ngo niuze ubwenge wenyine. Nibo bantu badakenera inama z'abandi, nibo bantu mugira inama mukaba banzi. Kubera ko iyo ubwenge bumucitse ahita areba abantu bose akabona abarusha ubwenge n'ibitekerezo. Uwo niwo bita umujinga, uwo niwo bita mupumbafu. Umugore rero mubi kuruta abandi, karite ya nyuma nababwiraga mujo nababwiraga ni nishi. Ni bene uwo mugore ubwenge bucika yaja mu muhanda akabona ararusha abagore bose ubwenge n'abagabo bose ubwenge, including umugabo we. Bashiramo umugabo we akavuga ati ariko kaba abagabo babajinga tuba twarabashatse gute, tiyumva inama ze. Agahinda abantu benshi bafite mu miryango myinshi, umuntu arakubwira ngo ikibazo mfite umugore wanje ntaza yumva. Burya umugore utumva si igifu, ariko ni umupfafa, ubwenge buba bwamucitseho hatoya akabona ari wowe udafite ubwenge. Munyikirize amen. Na hapa ninajua kabisa kwamba ile shida wengi tuko nayo, atakwambia pasta mimi bibi yangu hana shida, lakini shida yake kubwa hasiki. Abantu benshi niko bavuga, ngewe umugore wanje nta kibazo afite, ariko ikibazo gitoya gusa mbona agira taza yumva. Umuntu utumva niwe bazabita mupumbafu cyangwa umupfafu. Kitu ambacho kinaangusha boma nyingi ni kukosa communication. Na chanzo cha communication ni amba kuongea, msingi wake kuliko kila kitu. Ikintu kiza gikingurira ibiganiro nukuba nta mupfafa, ni wakati yakuna mupumbafu miongoni mwenu. Kuko umupfafa ntazaja muri dialogue, ntazaja mu kiganiro. Na kwa familia tunafaa tuongee, lakini mjinga haongeleshwangi. Ukimuongelesha mumekuwa adui kabisa. Niko Bibiliya ivuga. Ngushaka intonganya kagira umupfafa inama. Urugo Bibiliya dusaba ko tuganira ngo dukenera ibibazo, dukemura ibibazo. Ariko abantu benshi karite zabo ziraho, bagarukira aho ngaho. Bwa bupfafa bukamubuza kuja muri dialogue. Tiyumva ko yakwicara ngo muganire. Nibyo muganiriye ntabyumva, ahubwo inama umugiriye nizo zimuhindura umwanzi. Iyo niyo karite yindi ya nyuma mbi y'umugore mubi. Muhaguruke dusenga Imana. Imana neswa kuduha umwanya wundi. Tuzaganira ikindi ariko